nhớ dùng ít trong bữa cái thằng nên tu dùng sao tàu chắc ăn chứ mày hả yang tao của tôi ít lại video thằng tu chắc á sai lu sai mi rồi yêu yêu khát tao ta yêu tụi mình sang nữa nè tụi câu nương bộ chuyện yêu luôn gì là giờ nè giờ cá sai lu sai mi nữa okay so I know a lot of brother cá giờ thằng mình yêu cá mấy cho tới thằng mình yêu cá nữa em mấy số xe hành linh tiền nữa cũ là ý dạng đó dưới sáng cả nhiều chậm nhỏ cá nó tàu tí chào lu hả lu sai nữa okay but cô chắc có mấy mình recap re-elaborate sẽ bụng một cái child của Tàu Town nên có mấy hạt báo nữa okay you khát tàu ta you bấm nhầm bash cá nó you sai lu sai mi như lu là như bây giờ nhớ around là họ range này nó xăm phao gì phao cho phao chỉ phao thế nào okay so there's a few factors that plays into it and there's a few factors that you have to look at so it gives you a good idea but not always true okay so mẹ tao hàng cả sáng mẹ tao nó một bộ như cái trade lên nó okay you khá tao lấy chăng ta you giảm nhạc á nó như you cho như lu à là như you mi ai vợ liền như nhớ around lấy picture power nó okay thầu như fully mature okay so first of all you have to know your bloodline okay có gì tao bảo ta okay có chấm bloodline nó giờ cho nó cá lu vợ nó cá mi vợ okay first of all you have to know that okay so có mà lấy một sai thầu có cho tao ý chấm nhạc ắt lâu okay giờ có chỉ bảo có chấm bloodline nữa hạt ta này khi cao cho nó lu à cho nó mi ai nó chơi có tu bông in khăn nhà ổn định nè luôn giờ họ chỉ chính để có chấm bloodline nữa okay so họ thì nó thầu có cho tao có chở mi cá nữa lu le ilunji le lu cho le orange around like 2 or 3 months okay this when you could kind of tell that your bird's going to be a big size or a small size okay first of all you have to look at your plow now okay your plow chi clang ha lu especially lu back na lu body lu back lu ba cổ na your plow na okay shape ya to ka ni la kang wo liền ni tu fully feather na ya ni chỉ la kang ni chỉ ya cá sai lu na okay ni ya cá li xiang pao chú ý pao xiang pao chi nữa okay hay là ni tu le all pe lu ni tu fully feather le nó na chế mình tao hạt ni yo ya cho cá nhá under xiang pao le okay but not always true okay because I seen birds that are fully feathers by 2 or 3 months and they just keep growing to like 8 pounds or 8.5 pounds too okay but that's very very rare okay once in a blue moon I see it like that but let's just talk about the basic or the general you know okay ya mình rồi là cũng từng mà chọn chú nữa đó mà sai nữa mà bé lì sao nè tại sao nên tu fully feather nữa so this tells me that he's going to max out at 6.5 pounds or in the high 6 pounds to 7 pounds only okay but not true because not always true because mà sai nên tu sister nó luôn này you know just tu sister you cá luôn ấy ha ni cho ăn bre cho ăn nó mà nó cá luôn này okay trong vòng đóอยู่luôn á okay
So I'm hoping he's gonna hit over 7 pounds. Okay? But just judge by 你จะเปล่า你多了好你就 fully fed at 3 months นะถ้า你猫腻啊 so กูบอก你要 max out at 6.5 pounds นะ or in the high 6 okay so 看到准备包也没怎么样干成么嘞2里8里你就 fully fed 了呢这才到的你要去路啊 but not always true okay because I see some that fully fed at 3 months and they grow up to be like 8.5 pounds, 8 pounds, you know, okay? But that's very rare. And, you know, ไม่จำเป็นการทำว่าเป๊ะลีเปล่าลีไอ้เจ๋งแล้วละกังนะ you know เจ็ดสัตว์จะไม่อยากการนะนี่อยากการใส่ลูกนะถ้าเราแม็กซ์เอานี่ย้อนเลยช่างเผาชีมุจยีเผาชีนะ okay ข้าเราจะไม่เป่าเอ็มไม่หาเป่าแต่โอ้ไม่จำเป็นการนะ你不要路了你不要阿塞米 but then here's the catch okay 你猫里你摸猫你心家 something happens to him 这你要接包你要摸老啊这你要吃路啊你没摸从口呢没不要好吃药呢你没摸做 free range 这你吃路啊 okay So there's some flaws in there. So you have to make sure the bird doesn't get sick, the bird doesn't peck on each other. Có什么叫 free range, 就好，什么叫 free range 这你做人道这你路跟了还能毛力呢 ，OK？ So 从你么这从你做么做嘞？bé lúc thì lâu thì họ nói có tao muốn cơ đấy cả chua sắn tàu là ok chỉ thằng mình trả cả chi thì nó chỉ có mà muốn cho free range chỉ thằng nó chỉ máu lầu nè ok tại chua tàu là chỉ effect nên không grow nên chỉ tăng nên không grow nè ok so sáng mình khai nó cho chỉ bao giờ cả mấy hạt tàu hoặc là vừa khai tàu tại vừa làm những cái này nhiều lu là chỉ lu luôn tạiที่อยู่ต่อไปอยู่จำหลายให้ไปน้องกาลูเขาที่อ้อนใช้ตัวกาหนึ่งเป็นละกังนะโอเคอย่างนี้มั่วเป๊ะหลีเปล่าหลีนี่จริงละกังนะอันนี้ตัวจะคงหนึ่งดอกก่อนนะแต่ชิ้นนี้ mostly จริงละกังนะจะใส่ตัวไม่ต้องการอยู่ใส่ลูกนะโอเคyour max out at 7.5 to 8 over 8 pounds โอเคแต่其中呢ตัวมาชนนะจะไม่ใช่เป๊ะหลีนะหนึ่งมอลลี่you fully fed itกูchange that on your max out is 6.5 so or in the high 6 okay but then again you got some flaws in there where the bird must not get sick you must not change the feed ก็จะ feed เขาอาหารจะเราซื้ออย่าก็ change เขา feed จะนี่ stress นะถ้า你去那么นะจะ你要 stun ของ grow 哈 okay So a lot of things plays into it, you know, where it cannot go wrong. The bird cannot get sick, cannot be fighting, peck at each other. You cannot free range the bird. You cannot change the feed. Okay, you have to feed the same feed. Okay, ก็ต้องปูเขาพังจุดซึ่ง okay. And another factor plays into it or flaws plays into it is depend on the breeding season okay อย่าก็จะมีการเราเลยรู้อีหินตู้อ้อหินตู้เป้หินตู้เปล่าหินตู้จะกล้าอยู่ลูกนะนี่mature in the high range of 7 pound 8 pound okay แต่เสียก็จะกล้าอย่าเราเลยรู้เจสัมเมอร์เลยรู้เจ้าหินตู้香หินตู้หยีหินตู้จั่วหินตู้นี่ก็จะก้าแต่จะต้องก้าหยีพาวนี่จะ max out เลย6 pound จะ 6.5 7 pound ซะโอเคอย่างนี้เราจะรู้ใจอยู่แกเลยอย่ารู้ใจไปไม่ได้ก้าcontent นะโอเคว่าฉันนี่พี่ทำเปล่าต่อมัน all year round โอเคจากก้าแล้วมันยืนนี่เรารู้เจ้าหินตู้香หินตู้หยีหินตู้จั่วหินตู้เก่าหินตู้狗一零度它狗二零度了 OK แต่
จะกล้าเราwithin that 6 months from start from June all the way to December จะนี่ออกcontinue okay so กู看到จะบรากาซิก็ไม่หันกันซะไม่หันต่อhatta อย่าอยู่ชะตาอีจะมีกะน้อยอยู่ค่าเต้าหรือจังแต่อยู่จะมีกะนี่ max out per pound in you know at what range so you know first of all you have to look at their bloodline type you know if the bird's naked or not in 3 or 4 months and what kind of season are you breeding into are you breeding in the January February I mean does the bird hatch in January February March or April or hatch in the summer or fall okay แม่ต้องลงใช้เอาไปอย่างเนาะ okay ใช้ตะกะผมมอโอปชื่อแม่ปอปุ๊ขออาหาร high protein จ้อแม่มกะเลยแม่จ้อ free range ได้หอเนาะ okay so แม่ต้องลงเป้าเอาไปอย่างนี้เนาะ okay บลาจะไม่ต้องจะน้องการบลาไหนรู้เลยนี่เราจะรู้สีสัน有给了给ตะกะชิรู้okay容易来摊铺就是什么哈摊铺只嘛要二铺I think 2铺杯哈女拿的都要来7.5 pound 嘞不是什么 okay น้องอาลูตาแต่สิจะนักเราเท่าลาเชเท่ารู้จอลินดูเนี่ยจะดูกาเกาหลีเนี่ยที่ก็ใช้ในมีไอเนี่ยokay so yeah ตะกะก็โตรู้แต่是ถ้าตะกะยังแต่是นี่เขา body structure นะชิลุงนะ okay so 看人ไม่เป้า so you know the breeding season matters the bloodline matters okay and then you also got other factors that plays into it the bird get sick during the growth time you know are you free range or ก็มันก็อยู่ก็มันจะ free range นี่อยู่ลูก之中บ่เลยก็มันก็好重你不信呀ได้หอเนาะ okay so แม่ต้องใช้เอาไปอย่างแล้วหาแม่ใส่เป้าไม่ฮะเป้าแต่ไม่อยากกันไม่จำอยากกันนี่ปอยอย่าใส่ลูกใส่มีนี่ปอยอย่ากันลูกกันมีเนาะ okay so แม่ต้องเป้าไปอย่างเนาะokay อีกข้อกูสั่งทางเขาจะบริการโอเคเมื่อจุปูอาหารกันก็สอบเท่านี้เราก็หมูติ้งก็ชิลุลีเหรอโอเคเท่าชิลุลีนะมา1 กูกลางแล้วก็จะ你去海你好海了你进攻这其中嘞ไม่ใช่จะบอกนะมาชนๆ this system and then they get it okay so they got another 2 more months before ช้าๆนะ okay so แม่จุดต่อๆนะ between การของ grow นี่เขาให้ครับนี่เขา thickness นะ okayชัวการมาถอนนึกว่าชิลีจอลีเหรอนะนี่ของ grow นี่เขาให้นะจะนี่ลูกกันเหรอโอเคจะขอนี่ตัวนะจะมาเลยคิกแอนซ์จะทำไม่สักตัวนะตัวเลยนี่ reach เลยใกล้ช่องเลยจอลีเกาหลีเขาจะไม่ใช่ก็ไม่สักลูกนะแต่是你去录你去get higher นะ你做 thickness 你做多少甚至容易做路上是了 OK 但是过还能很高你好 high 呢 so 他那么距离照理就你 stop OK 接 after that 就你做more thickness 你 thick 上多是就容易做路上是 OK 看那个没到处好 high 还好 thickness 那做干了 OK so การจะ你 stop grow at 5 months or 6 months okay so after that
the bird just getting thicker, and when the bird gets thicker, it makes it the bird looks like the bird got bigger, but it's not. Okay, because looks is very deceiving. Okay, brother ka? Ikaw may hatataw na, okay? So, may jam ka tao je may chu pu a hang gao sa, may sa pu li yang le na, okay? Ikaw ni go kang ka le chin ri na, chou ri je ni stop ni ha high grow na, okay? 即慢慢冇你上大你到你70% 口pan你能够7% 口pan或者 rest 也不cứ ha place nữa okay 那个cụ thể nó cái mấy cái bữa cái mấy hàng cái sao mấy tao tao thuộc cái cho họ grow nó họ high ha nó họ thickness nó họ tốt nào okay ha mấy sai mấy chụp cái sen nhiều họ là cái này tốt lắm sai mẹ才包咱们就加整个弄子了去弄了 okay so hopefully you guys pick up something new or learn something okay 别嘛信息做你这个谁